Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat naggapo. Kan ni pagayam Frankie, adinan dinakama ti lugar na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ado dagiti mangmangeg ko may papan iti nobyak, ngamjak ingkang kano, gapu tamas ad-adda ariming bao, ti panagayat ko ken kuana. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Frankie. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Dayjay a klase ti babae ti kayat mo nga asawaan, Frankie. Apay nanang. Apay kasta ti sawuyo. Adda nakasabatak di ta ilay. Kasla di na nakita ti tao. Hello, Auntie Dina, di napay ko na. Mga no di na kay nakita nanang. Kasano kumasaan kat nagsabat kami. Tinalyaw naktupay. Ngam di man la nagtagare, wano imisam man la kuma. Pasensyahan nyo latan. Mga no na era na lang, maditimod na. No kasta, masikog ka, Chelsea? Naskan ka di pa'y nga ulitat nga ibaga, Frankie? Nanang, hintay dumanon iji balada Chelsea. Tatulagan tayo, ti panagkasarmi. Talaga ka di nga asawaan da dya babae. Ngamen, no siyakla ang amay sa. Diyak magustuhan ti style na da dya babae. Saan ko mga umanay? Diyay di na nang pansinan kada kayo. Amangan no maditimod na idi. Saan mo nga ikalintagan? Ta saan laeng aday jay agundaway? Ken adu pa'y timangmangag ko maipapanken kwa na. Noon niya man nagiti sayang gusa nga nangagyo. Awan kanyak na dyan nanang. Ay ayatek ni Chelsea. Ket nakasagana ak amangawat. Noon niya man dagita apakapailawan na. Pare, nabayagan na saan tayo pa'y nakapagsasango naginom Pasensya na pare. Dubli kayo na kami nita. Tapno maipaay ko tinagarbo akasarmi ka ni Chelsea. Apay, masapol aya anagarbo ngamin. Di uray man simple kumalaeng. Di importante pare. Agkalay sa kayo. Maminsan lang mapasamak itibiyag minayta pare. Iso nasken nga rod anagarbo. Tapno agbalin nakalalagip dayta apasamak kada kami. Rumor kan dito si Led. Mangantayon. Makan kay latan. Sanak pa yung mabisin. Onya, umay kakid din. Di kagbisbisin. Ang mga numabisinan dayta sikug mo. Diyak pa'y nga rod mabisin. Apay ay dagulit ka. Dayta nga rod anak tati pampanunutek. Ay apo, saan ka matamaaw-awatan, Frankie? Saan ka mabisin? Wano di mo la kaya't akasango ang mga andananang. Parehas da. O anya, napnag kan? Kanipon nagnaad ni Chelsea dito'y balay. Manmano ang makigidan kada tayo amangan. Huwag nga rod. Naminsan, wano namindwalaeng anakisangaw. Kasla mapilpilitan pa'y. Pasensyahan nyo latan tatang, nanang. Kapigsaan nga minti panagninaw na. Saan nga umanay day ta rason? Ti kunabkit day. Di na kami kayat akasango amangan. Saan mat ngay tikas ta nanang? Ay na Frankie, nakadkadlaw matkat. Ti kunabkit day. Di na ambaw ti makibagay. Kas kumaita. Imbes nga da dito'y ruwar. Saan? Tadamanan iti sinedyo nga agkulkulong. Adan may bagbagadanan ng may papankan ka, Chelsea. Anya ti pagpagada. Makadlawdan tadi ka man lang makisango amangan kadakwana. Akasla, karugit mo ida akasango. Diyak pa'y lang rin mabisin, mate. Alangan mat apilitat timangan. Uwan angam kanayon latan nakasta. Sapay no yung kamangan. Makita mi da dita kusina. Di ka agsaw. Kaslawan nakitam. Talaga kaya masipsiputan da Saan na pa nagsipot da jay? Saan mo't kami na nasayat da jay nga raramidam?
Kaslamat lata aso na labas-labasam lagi tinaganak ko. Iparenovate ko man dyan daan na balay, tatang. Nay, apay pa-renovate mo. Ijay kami ko mga agnad nga agasawa. Tani, di naman agkaawatan ka ni nanang. Ikat mo na. Awan parikot iti dayta. Total, awan matlat ti agnanaad ijay. O sige, iparenovate mo nga rod. Hindi pa'y kumangamin ngay makar kayo ah. Ay nakaayamot bakit? Kaskalaan niya dita. Pasensya nyo lahat tanti asawak nanang. Sana bale, manmanukay ton nga agkita inton makaakar kami. Noan niya nga minti bakbakan na kan ka ah. Takas talaw unay ti panangayat mo kun kuana. Gapo ka day tanapintas. Anya kay lakid di mo nanang. Day, Itimat kwarto mi na dyan. Sus, amangan nun yan tinapasamak iti asawak. Kung naklakid din nun yan tinapasamakan ka. Apay manan aya. Anya manan ti pagkaskastam. Oo, apay ti kunayo. Jack nangag ti pagsarasaritaan nyo. Awan mat madi nga imbagbagami maipapankan ka. Ay na, dinak man pagbalinan asaan ang makaaw-awat si ka, Frankie. Ay, diyak amukan ka. Aglablabos ka. Agyaman ak ta nakaakar tamatlangan. Awanan ti mang sipsipot iti amin agaraw ko. Taasino ko mati mang sipsipot kan ka. Ninanang mo ah. Pagarup mo la dayta. Anya kumangay tiga po asiputan na ka. Kat isulat ti makaibaga ano apay. Ken may sa, amok asipod pay. Saan dakon akayat aparaken ka. Tila mapampanunot mo. Namday to'y tibagakken ka ah. No saan dak akayat? Saan lang ah? Apay ti kunada, kayat kumat ida. Ikanak iti kwarta, Frankie. Pangaramata may ha. Adamat kayat ko agatangan ah. Kan ilayon kong tigumatang itibado ni baby. Sige nga rod. Makaamukan agumatang itibado na. Saan ka amakuyog? Tadaramidak ijaaway. Wan, kabailakmat. Alang arudan ah, mangtid kan tamapanakon. Sayang ti oras. Day, nakadagas ka man, Frankie. Wala nang. Umay kay awisan ka ni tatang. Kaduan kay ngagburas it kamatis inton bigat. Day, awan na. Awan mo tinapataga papanak inton bigat. Ni tatang ay. Ang sabagay, ibagayon tukon kuanan. Mala, ibagak to inton sumangpa. Na, ayan nga tinaluto ama sida. Dahito imot lain saan ko iti agsapang ay napo iti adaditoy. Chelsea! Ayan mo ngay. Ayan nga tilinuto masidaan. Awan pay, agluto ak pay laang. Anya turasan, pananganan. Mabisinan ang dananang. Naiturog ko nga rod. Tsakmat na puutan ng ti oras. Salbag dahita turog-turog. Na, alawanan, agluto akon. Oresanan! Dumagasak to dita isturan iti dilata asidan mi. Mabisbisin da tao, kastoy pay. Anusan tayo na ada iti dilata asidan, tadimot nakaluto no Chelsea. Mapaglutom ayamot ti tao asadot. Imbag man ta nagluto pa itiin na poy. Insaan ko kidi dayta, sakbay nga mayak dito ita agsapa. Na, kat anya launa yun ngay ti inubobra na. Nakaturog Masurunak pa itayin. Mabisbisinak, sawan pa ila naluto. Naimbaga ta na panunot ko masikog. Jakat nakaisawang iti pakasairan na. Day tamot nga binti magbagami kat kaidi. Ngam di kamot na mati. Anya ngay ita. Aday ta kay manananang. Ala, mangantay kit din. Frankie. Kaya, isturbo kay ti panaturog. Isturbo ngay magbagam. Salbag ka. Aganakaksan. Agsasaro nun ti panagsikal ti tiyan ko. Anya?
Aga nakaksan ko nak. Tulang ka kadi. Di ka gungot ah. Bit lang. Inakmang kita iti pagluganan ta. Tama pantay di ospital. Apay, nangibat siya iti anak mo. Awan mat asaklot mo ang nagsubli dito eh. Sinublat ni Manang Julie. Ipapainit na Jerwar. Adamanin ni manang mo. Inton kwan, adaman makita na napang dilawan na kanyak. Kanya ka di mananday tangay bagbagam aya. Ang pay sumat. Sigurado nga iso ti imay, taumay nakmanin siputan. Alaksaldengan. Day ti madikan ka. Puro negatibo ti kitam kadakwada. Nyamat ng tikas to eh. Frankie! Saklutan mamat ni baby. Napambanuga ka nagapoy di away. Mabalin nga away rampay lang. Tay ridap ko biit. Sublatag to inton madamdama. Tikunam kadikit si kalang ti mabambanog. Hoy, Frankie ah. Saan aga po nga daklang dito'y balay nga agaw-aw-awir. Kat saan ako na mabambanog. Awan mo timbaga kakasta. Amok amabambanog kamat. Amo madlagayam. Apay ti Wenen. Siya kon, timang kita iti anak ta. Maturog ka no isuti kayat mo. Nanang, ada ka din ni tatang dita? Adamad, apay aya. Itadyo man ta cellphone ta kasaritak biit. Mabitlaan nga raw. Oh, hello, anak ko. Tatang, pakialis yun to man di sibog ti kamates. Ken pakilinong yung mutlangan ginwang. Apay. Dapapanam? Agawirak tatang. Iso nga anusan yun ah. Mayat idadalaw sa ti kukum dita. Ngam di ka pinakaluto. Aldawan, Ding kagluto no mabisin ka. siyak mabambanog iti away. Siyak pala iti paglutuhan. O di agi na nakangarod no nabannog ka. Ilapas ko lang daytoy. Sak mapanagluto. Ay unay daytan. Makauman ti kasta nga style mo. Pinalpalabas ko lang ti kasta galim idi masikog ka tapno amom. Kat, itatasangan akong amasikog. Saan mon ang mapalabas, kasta? Ay, unay yan aya. Ikan nakpay iti at atidog a pasensya. Diyos ko. Itaman pa'y, ana isaroong ka dito'y balay, Frankie. Umayat man makikape manang. Agkape ako may di balay tay. Ang makapawan ganas. Agtimpla ka lata ditan. Ada na pudot adanom dita termos. Ah. Apay nga minaya. Nagapa kayo man ang agasawa. Yapay nga eh. Maumuma ako na talaga iti ugali na. Sobra ti kinasadot na. Kat day tamot nga min ti ibagbagami idikan ka. Ta iso ti ibagbaga dagiti makaamam mo kan kwa na. Kunak ano agbaliwen. To agasawa kami. Ngam saan matgayam ta adda pa si Madot. Ay, nawan lang at ti anak ko eh. Insin ako. Da kayo matgayam nanang. Umulag kayo. Jack Peket na kay daldalimaнаkan. Na unay mo't akinawara to'y unag ti balay yun, Frankie. Jack na isimpa taglablaba ka dagiti namurungan mi. Anya, si kati aglablaba. Anya tararamidan di asawam. Adada iti anak mi, iji kwarto. Maturog da. Gapo tala katurog di anak ya, maturog mo ton. Aya po una yun dayta. Imbis kumamat nga umay agisimpa kadagito'y awara. Di ka kadi mabain ka ni nanang. Nagdalos. Kaya nagisimpa ka dagiti wara. Pagbainak ko ma, katjak mat imbaga dalusan na. Anya. Kagpay sumat. Uray ko man isa lang amin ti aramidam. Ti agdalos. Saan ket amat maturog. Nakaturog ti anak ta, maturog ka mat. Iparit mo ang maturog ha, kasta? Saan mat? Agam no mabalin ko adamot oras mo ang agdalos. Tani, nakababay no daw may atao dito'y balay. Ken nakarkaro manen ang nakababayin no makita dagiti bisita anawara ti unag ti balay. Adu pa'y apan nagsinopyat. Adu apan nakisarita iti asawak ti inaramid ko. Ket nasayaat met, ta iti panaglabas ti panawen, adametan basit gimmagatan ken nagbaliwan na. Ita, makilangan metan kadananang,
saan akas idi ngayad adayo na tibagina kadakwada. Tuy pagayam mo, Frankie. Agyaman ak pagayam Frankie iti daytoy apakasaritaam. Tunggal maysa, adda ugali, ken pakapilawan na. Tay kunadan, awan perpekto a tao. Ket no addaman saan anasayat nga ugali ti asawam, wenno partner mo, anusan apagbagaan. Itinasayaat ken naalumamay. Marisot ti saan apagkinaawatan, babaan itinasayaat asarita. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Frankie. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Rizalin Roman. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Ken sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.